ตั้งแต่ก็ดูพันธมิตรลิ้นเป็นพุทธนาเตพันการดำมังเปรอีกแล้วการดำการเบียงลงสุนัขตัวรัดด้านมาสมีการดำเป็นปันดุลอันเป็นดิพินีวิดีโอบางหลับตุสันล้อนิลีนางลิตุพันพุทธนาวันพิธีล้ออันเป็นที่นางลิตุนบางส่วนวิดีโอเกจงเป็นอันกิจุดเกจงเป็นกิจอันนางล่างผู้สินิลีในยิทธิล้ออันเป็นนางลิตุเกจงเป็นกิจอันบางส่วนวิดีโอนางล่างตัวนี้นะอันเป็นที่ลักษณะวิดีโอบางหลับตัวเจมันเนี่ยก็มาดบางผู้เสียหกเป็ดlah an pende la itu Karbi Anglong apherman pan la bang so video content bang la pula je semet pet ni li so video long content long use tam ke endam ke ni li itu Karbi Anglong ton mas council CEM Dr. Tuliram rohang an pente itu Karbi Anglong pen kecuali dun list assembly long MP Horan Singh B an pente Dutula litum long kimi pen kang takring khai apherman kerja alang di khai anog bi polang di pan ilitum bicini pon ilitum bicar pon alang di men ke angtong tik thar tumbang thoma angbong sendiri nang litum panari pon tupo ilitum obok ki cingki pon na cetan pon na pinia video bang ala je nang litum tame nang cingki dina hi thana cingki rape thana pe nang litum bang te nebi panla isi comment do matidi comment nong lenang pacini du ni ahok kali kalang stam hedi nang litum pacini no an pente an parke nang litum yang si la bang so nili channel video long sakki milang te nang litum hedi channel bang subscribe tha la pente like comment bang na pidun ekvek na an pente pangcheng pona pini video ke ili Karbi Anglong along ahok pet khai phan kiching khon Komat abangphu ahok pet ma ahok pet lo Karbi Anglong apherman kan te la so puthak litum cingki ponang de ni tala bang so mane la pan ke thek kichini ret pule ni li video kumna kali wifi stami nili hin pen chok chi do an stami chok chi pachet chok chi pachet ta dokop stami nang litum stami puthot ni phan dia pon pu sini li nang litum phan chuneng ri pon thulo to tangte pangcheng pon pinia ba video bang tangte pangcheng pon thuik na non ba ke ni nang litum phan ilitum among cingki pon ang that pon la pene koti gitu man stami ilitum pudam te ilitum Karbi Anglong is la pen west la son is Karbi Anglong west Karbi Anglong matidi la tum ilitum pudam lang dam et pute ilitum north east Assam kang long pen ilitum Karbi Anglong ke kithin nai largest district la ilitum long geographical area summit 10,434 square kilometer la ilitum Karbi Anglong along adang ke tidolo an pen ilitum ke district pen ke thinai porsi itum Karbi Anglong sinon Karbi Anglong along kitek kiding kitek area tum nasi Karbi khai pan ching khon nai tum pan mesin di tanwan pilu Karbi khai pan ching khon nai ku pisi Karbi Anglong pan nai ma Karbi tum ko son si nili Karbi Anglong develop ni ma lahilam le tangte to non ke ching si bang ke nili ilitum anu tina chini lo Karbi Anglong rat an ke ki bigi thi samyang pan chini lo nalang limen ke Karbi Anglong ton mas council CM lo akai Dr. Tuliram lo hang alang li pan chitan mutuna alang li ahok pet khai no bi alang li pa ahok pet khai pan ching hon parpik abangphu ning mi parpik abangphu lo alang li pan ki tum chini dam ke litum ke Dr. Tuliram lo hang alang li ke CM lo alang li pan yang ke nili talang li panon nili tek nong charon ateng kupi mala salam se ni chot bahe ason pregan ne tek te mari dinang litum le comment on opinion to not comment on dong te ching kidino nili non ke ching si kene yi ba pulo lang li ke Karbi Anglong ra apherman pan lang li klendam ke lang li ke team Karbi Anglong man Karbi Anglong ra pan ko pilo klem pinang litum tek long labang hanang litum pachini noi akai Tuliram ro hang li Karbi Anglong pan tim Karbi Anglong pen ke Japon alang li Karbi Anglong ton mas council pen tim Karbi Anglong budu tulang mati di litum Karbi Anglong ke tim Karbi Anglong pen litum Karbi Anglong rat pan ili hawar hapat
long ri long pat pan kopi lo klem pon alang li pu dam lo ili tu michni dam lo Karbi Anglong ke district ke Thenai district lo largest district lo tu masamang ban ki oi phir sa melang li ke ningi dam ke alang Karbi Anglong rat par Karbi Anglong paran panaling ningi dam mane NC isi sta me ke joy long li piune pek ni puselang li Meghalaya itu mana pulau Nagaland border mana pulau aru kita tang melang li infection asai stami claim pon duduk koloni long stami kalau dak Bangladesh itu sang dopak lo alang li kan claim stami alang ta ili tu metek amnong kelang ke di kai panel alang Karbi Anglong pan ching hon jang ni selang ta claim nama mati di la solam bang ke nang li tum ko an baksi nili ili tum tek long chardon alang claim ko an sa hok lo kali tadi claim lo nang cuman claim lo ilitum Karbi akaya pantami pudam ilitum culture ilitum niam niti pindeng support jenglok stami ilitum Karbi people whole taralang stami ilitum dak ane wolong record belum nona bang hotel ano lang itami Karbi Anglong panek claim pilo lang isi nong megwan mati di lah istami ilitum lang ipa tami ilitum hoklam nang po hoklo lang itami claim nam lo an pente ili tum je thanam raji gen nili alang li phandal ani nam thekot e mati nang li tuma aro comment nang pachin din bega nili comment do mati di la comment nang pachini to aro nili chi reply to bri to mo dara chingki nang karba tante non next sabang ke aro nili nang tum phan nang tingki pon tri ke mane non uikimi pote uikimi pen kang tang kring la pen da fen ke ong na rat ki bigi ti chini pet abangphu alang like ili tum chini na me khai anok be pute komalo lake angtong ti katha pan te ili tum chini ne bang ta ilu mati di epselsi ta tim jai katha to mane tum hanil tum lan chini da ma bang Karbi Anglong ki angtong ti pute angtong ti katha pute chini ne bang ilu lang ipandi sok katu kawia chini la no mata lang like mane long waktu justice pu so program sulibam la keng pendok na program stani la selang ipan paili tum tanam sina to tangte nang litum banang thanik no comment long lem tum nang pechin ne dei ni libam te non son nei bom po mane munan pi apinang litum comment na pitro ni lang sa reply na pitro ni li charda malam an ba ni puni lang la si khai angtong tikathar inut khai nok bi ahok alang li life mute Karbi Anglong rat aphan kiching hon Karbi khai phan ching hon ajo ni selang ni life bang mate isi sacrificed ateng sikam claim lang li tum nomar ke chawdot ki alang li nomar ke kenangi ko pilo Karbi Anglong ST area 6 dul area long pelang alang ko pilo kibi kiche na pente amen autonomous council long pen votares in thanbek ne an pente ekta dola alang di aru isi point dutula mane kibi kiche so pan trading license ahi pen in thane la pente alang yaro dutulang ki song dutulang mane land and revenue long le potta hi sami kibi kiche so pan ke itum 6 dul area pan pilong pulang ya hapet alang hilam chi song bom bang bom lo monitum phaname popular hol manetum all Karbi Anglong ki bigi thipen check blocks ta major ro phirus ta me alang ni kai ma social media long kang tang kring social media long chet thang khlup per 24 hours ta me lang phan ke social media long sonsi non ma chet thang u kimi pen lang ni nyut khai anok bi pu li tum ke hok dam i the ke lang ni panta kalang hok lo nga sinang litum ko antong ni li cha chini dam pen ke ngilo ne matidi wai pesa me aku nang litum stame la nili pan comment on pidun ekbek thanang litum la nili channel lo nili nang litum pan reply tu nili ke chok chigli li dan semang litum la comment on pitno ang 20 katha ilitum chini dam ke la hana je khai nok me ahol khai nok me lang ni la sinang litum kali kalang am tamang li thadi hala panel nang pi de nili pan ko pilo comment on pidun ig an pen non ban ka prek pan litum chi thanam thu igna to tangte non ingo do bang panel tum kita nam tunang lake iditum lake kopilo la penti east west Karbi Anglong an penti di mahasau penilitum Karbi khai atum ke MP king la ke komalo pote lake MP ke horan sing be alang like BJP penselang lipan ke MP pamandun lo
alang lipan ke legislative assembly long selang lipan ke litum Karbi Anglong apen di masa parliament masih litum ke vote to people file alang lipan ke litum jawdan ke dynamics energetics strong pui si litum ke pudan meso MP lo alang ke alang istame inut khaya long ri long pat alang ke di masa lapen Karbi Anglong apherman pan ke hemprek kang tim gwan di bang pul alang li bang mati non at present alang ke non at present alang ke MP ke do bom kang tang kring asorkar alang sidu alang li horan sing be pan ilitum ke dam tang vote phai don lo vote pian phai lo MP pamanun lo alang li pan ke la ke horan sing be lo horan sing akai horan sing be alang li la si alang li ta khai pan ching hon long ri long pa ha ching hon li Karbi Anglong pan ching hon a joini si alang li ta hemprek ban pek ji hemprek kang tim nai obang phulo mati di alang li pan sta mili tum chini dam ke alang li ke ex UPDS chairman mati di alang li khai pan long ri pan ke chi song selang li aprang son kan ke no wa pis tamaro non head alang li party long pan me Bharatiya Janata Party BJP long pan me MP lang pan hemprek ban po hemprek kang tim han po polam si li tum alang li pan ke Karbi Anglong pen di mahasau arat ke lang li pan ko pipen pahai alang li ko an si kili dama an pente Karbi Anglong arat pan ko pi mai plan pi li tum ko pi ma lang li pan tek among ko pi ma success ha mo ke man li tum ci charda so laman li tum ta komen ang pi dun lan li channel long komen ang pi dun an pente ni li komen ang ni tanang reply tu po ang ko pi ne video bang ke tante ni li lan pensi ington pon po alam ka hok la je ni li video kemenai chok che pachat kili ledim du thai atheman ni talan experience pule o bang kali ni jak thek gachino bang li wa system ni tanan li tam pan ching king tung chu pachining tung beden ni tal tak penana Karbi Anglong rat an mang ching kilo asinang li tumbal comment pen ni li phana pachining no an pente pini la bangso video nang li tum pan la an pen sin di neng ton ko karno kadu hata do metak me arni kaprek arni kimia ni litum chitang pon thuna tante puana pini video ke donato